Negociante mercado Manlewana lamenta tamba ema desconhecido sempre na oxira nessa sang. Negosiante mercado Manlewana preocupa tambah ser necessan sempre lakon bebê que a tempo calan. Mas que ihona guarda nebe halo segurança e mercado mai be, negosiante sira necessan sempre lakon, wangkira negosiante sira filao na basir ni uma. Negosiante sira hateten durante tinambarak sira halau negócio e mercado Manlewana, mai bela iha controlo máximo si segurança sira nebe destaca iha mercado referido nune negosiante balung ser necessan lakon bebê. No problema ne negosiante sira nebe sai vítima sempre hato hela date ba parte segurança e mercado Manlewana, mai bela iha resposta no labuka solução. Kami si vendedores mercado Manlewana ne, ai fan henne sasane, quase lororon kalkalan lakon hele. I ami henne tama jam 6 sai dia kida jam 7 yang filona. Ai tafiar segurança sira mercado Manlewana. Agora, ami tawte fiar sira. De sasan ami sasane mai darsan mai tengki lakon darsan mai tengki lakon. Agora lakon ida ohine tambah loron lakon helde persik horbaruak lakon ne aula fuatene is ohin hore lakon barak losona au tegi fuatene au convida jemen mahene a fuatene de para sira segurança ne majmino segurança maklato oka o segurança maklaiha se sira ne lakoi segurança dekliu aminai hinam sasan e perkala ami to hinam to kamal hinam labo tidak se segurança iha dekliu loron sira lika segurança tambah ami hela ami loron ami masa ami hela se sira segurança kala sira segurança maksimum para ami sasana bela segurança dian star visi jam 6 tama mai to jam 8 emo tutu tinggi sai emane lagu to tama ini ami ta fiar segurança agora tau fiar segurança sasan lakon hasan ini salah ni semak salah sasan lakon ini i la harus dia medumba segurança mas até kuliah segurança tem máximo tu zakai fatile tama dia haunian da lakon ma fatene ema seluknya lakon ema la fatene ema seluknya lakon hatene hira kar ni haunian biasa lakon sesata merkado dua bote ema lakon hira ema la Amnia san lakon manisan sapatu sasan sir selu hau la bele atin tamam fan te sapatu lebe hau bele atin tir mas sapatu sirane san lakon ami kaisa tienen wati prosesu lala mas prosesu ni dia untuk agora ami larona la haten la wela maka la kualia saiga la fuaten fale amiga winsa ami la haten dia mas sasan kon lakon nam sempre fuaten de kantor mas sulsau mak laya de depois segurança sira ini cada vez mais ini segurança mai dan nivel los ami la haten itu tambah la tau paran ida tau farra baba ami haten itu awara ida la tau farra ni vendedores ka na uteng mai dan nivel la haten itu tambah yang tutung mai hanesan itu ane be awakara suba segurança sira tinggi mai jawakara tinggi tau farra Negosiante sira husuba gestor mercado Manlewana atu aumenta pessoal segurança e mercado o di bele controla negosiante sira necessan e mercado laran. Além de negosiante sira mos husuba segurança nebe destacado helane atu takametin portão wangira negosiante sira fila bau mauna nune na ukten sira la bele aproveita ho di banauk negosiante sira necessan. To notícia ne fosai jornalista GMN se dauketan confirmação ho equipa guarda segurança operasional município de Lei. Agustino da Costa, Juliana Maria, GMN.